Right, kita udah sampai di episode The Fairy Piccolomon. Piccolomon tuh ini ya, apa namanya? Apa sih namanya? Gue lupa. Itu loh yang Digimon peri yang cuman bulat ada sayap warna pink. Nah itu loh guys. Gue habis grinding juga nih tuh. Ini kan udah nggak new lagi kan. Kemarin gue ini apa grindingin. Tuh, udah pada level rata lah. We have no clue how to use it. 正しい育て方って言われてもね。でもまだ全部の紋章が見つかったってわけじゃないんだ。まずは紋章をすべて集めてから、それから考えることにしませんか。 Oke. Wah, クワガモンで dia ada Kuagamon. Sorry ya, gue lagi pilek guys. Kalau dengar gue narik-narik ingus. Tapi sudah gue keluarin, ada lagi ya udah. どうしようってアグモン進化しろ進化だでももし失敗したら Takut nih, Taichi di sini masih takut ya, takut jadi Skull Greymon lagi, cok. 何やってんだよ。もうダメ。Pit Bomb. 何が起きたんだクワガモンが Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya apa ya, Piccolomon. 俺のこと大丈夫かタイチ何あれ。変な。ああ、あなたピッコロモンね。 Ini Piccolomon ya? Kalau bahasa Inggris gue lupa namanya. クワガモンをやっつけたのはピッコロモンだったのね。 Gue lupa nama Inggrisnya Piccolo. 私の魔法の威力見たかはあ君たち選ばれし子供たちなんでしょ It was painful to watch. 見てられないっぴそんなんじゃ紋章と種を手に入れても宝の持ち腐れだっぴ可愛くない。 Simon isn't cute at all. デジモンたちもみんなたるんでるっぴ努力と根 Luck, 性が足 exertion, りない and Godspeed. 私努力 I hate exerting myself. よって君たちみんな今日から私のもとで修行 Oh, す dia る bakal ngelatih kita nih. 修行。 Training 特にそこ the の two of 君 you と over 君 there. Ini Taichi sama Agumon ya. 僕二人は重症だっぴスペシャルメニュ You'll ー be で getting も the う特 super 訓だっ special ぴ training course P. Ah, ini kita masuk ke dimensi dia. 一緒に行く Bukan dimensi sih, kayak suatu area yang ditutupin sama dia gitu loh, dinyaruin apa ya bahasa nyaru, disamarin sama dia. どうします。どうだあのデジモン。口うるさいけど悪いデジモンじゃないよ黒い歯車もついてないみたいだし。大地はどうなんだ。うんいいんじゃないかじゃあ決まりだね。 It's decided. 何をしてる Cepet, 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 cepet. あれが私の修行場だっぴあんなところまで登るの。実は僕たち It's chasing ポケモ us. ンに追われているんです。あまり一つの場所に長居していられないんだ。心配はいらないっぴ My barrier can be seen from the 外から outside. は見えないっぴ大丈夫かな。 Are you sure we'll be okay? 信じるしかないわね。嘘。やっぱり登るんだ。ファイトよ。 Then give up Mimi. あ Ya malah disuruh bersih-bersih ya di sini kalau di animenya. ミミ喋る元気もないのね。これぐらいでバテるとは情けないっぴ最初の修 The 行 first は part of your 歌を training is 雑巾 scrub 掛け this だっ floor. ぴ Kan membersihkan ngepel 雑巾掛 lantai ini katanya. 重症の君 Itu は seperti スペシャル after メ once ニュー get っぴ
the special menu. Tell me 準 when 備 you're 万端 ready. なら私に話しかけるっぴ。ああ、わかったよ。Ini ada kemungkinan nambah ya, cuman gue save dulu guys. Oh, ngomong ke dia dulu deh. Are you gonna be okay? Oke lah. Special menu. Don't push yourself. Bye banget ya. Yang lain mana ya guys? Gak ada guys. Ya udah lanjut aja lah. Oh iya di GPS ya cok. Ini apa sih dia? Evo Boost sama counter. Dev Boost. Kayak nggak butuh Dev Boost deh dia guys. Speed Boost gak perlu ya. Buat apa anjir? Ntar guys kita cari dulu. Dev Boost 3 ada nih. Cuman gue taruh mana ya? Gak usah deh guys. Apa ya? Gue kasih apa nih guys? Dia auto heal. Wah, apa gue kasih HP ya? HP boost 3? Enggak sih, enggak banget. Enggak usah sih. Udahlah, kayak cukup. Belum ada yang bagus lagi guys. Ya kita gas aja lah. 準備は良いな。大丈夫か頑張れよ太一。な。アグモンならきっと大 You'll 丈 be 夫だよ。 fine, Agumon. Okay. It's alright. It's my mind. It's completely dark. 暗い海だね。こんな洞窟で一体 What are 何 we をするんだ。 supposed to be doing in this cave? We can't see a thing. 洞窟の奥からある大切なものを取って戻る。それ大切なもの。それだけ。 Let's explain a little better. 詳しく。それを You look for 探 it. すのも修行だ。 That's your training. Oh, kita jalanin deh. Kita udah bisa. Oh, bisa kok, masih bisa diganti kok. Kalem. Ah. Terus ada yang bagus. Sini lu maju. Masih di sini guys. Lah. Evo Boost gua nggak pakai guys. Gua nggak bisa berubah cok. Emang nggak bisa berubah. Gua nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Gak bisa berubah, nggak bisa berubah. Apa kita kasih fast growth ya? Jangan, dia udah OP soalnya. Sini lu maju Pak Gumon. Ada dua lagi si babi. Wait. Hati-hati bos. Kena lagi. Sakit loh Gumon gue. Counter ke, elah. Gak mati lagi. Apa gue kasih counter ya? Gue kasih heal kan?
Gak ada apa-apa guys. Gak ada apa-apa nyet. Wah anjir banyak banget lagi. Sinilah maju lah. Gak bisa berubah ya kita, percuma. Oh berarti ganti aja dong. Ganti gak sih? Poison lagi anjir. Gue tolong lah. Ya, kayak gitu caranya. Kayak Evo Boost gue ganti dulu dah. Ya Evo Boost gue ganti dulu guys. Gak bisa diganti juga. Kita ganti please 3 tapi ke atas. Please banget ini mah. Oke, let's go. Nah gue ganti dulu ya. Bukan gak cinta ini gue mah. Ntar gue mati soalnya. Sini lu maju, grinding. Aing grinding di dia tah. Gue kira hujan guys. Mati kok gitu doang. Gue udah 25 bro. Sini lo maju. Dia nggak ini loh. Mau coba lawan guys. Coba lah ya. Sini lo maju. Kita main ambus aja. Berarti ini kalau melawan dia kudu pakai ini guys. Baby flame. Wow, gak sakit sih. Wah, ngabisin MP tapi ya 77 doang nih. Sih gak ada sok-soknya. Gak ada rasanya bro. Mati lah, gila gue mau sendiri. Tapi nggak ada gunanya juga lawan dia sih. Ngabisin SP gue ya. Gak naik level sih kayaknya mah. Tapi menurut gue ini udah OP sih 25 mah. Sini satu-satu maju sama Aing. Mati gak sih? Takut gak mati gue guys. Gila udah counter. Asik sih. Sini sekalian grinding lah tipis-tipis. 2 lagi cok. Miss bro, you're gonna miss, you know. Counter lah.
Penuh lagi darah gua. 行くぞ。やったー。 Sapang, Sapklau. Ini ada apa tuh guys? Kayak ke situ dah. Cuman di sini ada apa? Aduh, ada 2 jalan lagi guys. Bingung gua. Gue save dulu kali ya. Gue save dulu deh. Ngeri atuh guys. Takutnya ini jalan sinilah. Tuh ada kotak. Kalau ada kotak gue lawannya. Sebenarnya ini udah kuat sih jagungan gue, cuman ya udahlah. Mau bantai gini aja deh. Hemat tempe. Kuat juga kok. Gila, kena poison gue. Ini banyak sarpa guys, bisa bikin ancient pang sih butuh. Wah, ini sih ada 3 ya, parah. Risik Anda. Bantai dia dulu dah. Mati duluan aja. Gue lagi darah gue gila. Gokil gak tuh? Gokil lah ya. Main banget pada lawan gua dah. Dapat sarpam banyak banget guys. Masalahnya di sini kosong. Aduh, ini kayaknya jalan yang bener dah. Aduh, ini kayaknya jalan yang bener dah. Duh, balik dulu gak sih guys? Aduh, gak usah lah ya. Males juga anjir. Skip ya. 宝箱だ。ピッコロモンが何が入ってるんだろうね。大切なものって言ってたけど、 Mudah-mudahan bisa balik lagi. 足が地面にめり込む。叩いてハグモン。 Oh, ini.